Reka nongere mbahe ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Ni kakanya tuba tugiye garuka ku makuru agezweho. Aya ni amakuru bari kugenda avugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye. Reka tunyarukire muri Namibia, mubwire yuko witwa Adolf Hitler yatsinze amatora y'abadepite. Ni inkuru ikomeza igira iti umunyapolitiki wo muri Namibia witiriwe umunyagitugu w'Umudage Adolf Hitler byatangajwe ko yatsinze amatora ku majwi menshi nk'uko ibyayavuyemo byashyizwe ahagaragara kuri uyu wa kane ushize bibigaragaza. Adolf Hitler Unona, uhitamo guhamagarwa Adolf Unona, yegukanye umwanya w'agace gato ko mu majyaruguru ya Ompundia mu karere ka Oshana n'amajwi 1275 mu gihe bari bahanganye umwe rukumbi Asaka Akawa yabonye amajwi 148. Onana udafite aho ahuriye n'Umudage uzwi cyane nka Hitler yamamarije ku iturufu y'ishyaka riri ku butegetsi South West Africa People Organization, naho akaba ku iturufu ry'ishyaka Independent Patriot for Change. Onana mu ntangiriro z'iki cyumweru yatangaje ko yifuza kuzajya ahamagarwa ku mugaragaro nka Adolf Unona. Kuva ubwo nk'uko iyi nkuru dukesha Anadolu Agency ivuga, yatangarije ibitangazamakuru byaho ko atagishaka kumenyekana ku izina rye ry'amavuko kuko imico ye n'inzozi ze bitandukanye n'ibyo wahoze ari umuyobozi w'Ubudage bw'Abanazi. Avuga ko atigeze amenya, yatangarije ibitangazamakuru byaho ko atagishaka kumenyekana ku izina rye ry'amavuko kuko imico ye n'inzozi ze bitandukanye n'ibyo wahoze ari umuyobozi w'Ubudage bw'Abanazi. Avuga ko atigeze amenya.